Kumin World Cup Z chu an khelna hmuna wangin match khel tran hun hi kenia chuan zanlai pel ani dor zel maya zinglam in khel chenin a oma chu wangin atira tangin ti sham sham te angai ngal pang maya taksai na thlin lo mai te po lawom takani amai ro chu football kan tuitlang boka chu wangin han ti shamila pathian zara damte po hau photila ti chuan final thlengin kan tlin vele mai tura te po be seita ila World Cup animia wa chu wangin en aman la lo thei lova in khel munam tak tak te po kan ma ba ka hian ala om cheu don ani engpo ni sela tun chuma chuan ni zan in khelte tugin zinga in khelte kan clear le dona chuba ka chuan zan ina in khel tur te po kan soi zau tel don boka kan soi lu tak tak main clear tu ten min lo hriat thar sakata na kan du chu he channel kaltlang hian in khel tur clear lok na le in khel to te clear le na ang chi kha kan nei thina kan nei zel don boka he tiang lam hi World Cup chung na hi chuan theitop chuain kan kalpui don ani chu wangin kan lo ngai chang zel don nia kan soituma luta ila nizana khan Qatar le Switzerland te zanlai pel dar som panhi le chanve anin khel tana gol khat ve khungin anin he to kani kha he me cha hian Qatar hian hun tir lama gol khung narem chang tha voi khat an neya ma se an mang chang kai lova he mi nu lok hian Qatar goalkeeper che fu lowin penalty a choya Qatar in penalty an choina hian Switzerland player offside om ngein an ria a ma se referee thutlukna adang lam pha chuang lova in khelzoa po hei hian soizui a hlo ta zel he penalty hi bril embolo an minisom pasarina gola chantirin Switzerland ma a hroi puya Switzerland hen in khel thunun chunzom zelin hun tira tanga hun top thlengin in khel an thunun tluan thaka Qatar hian bol an chang hlei thei lova chuwangin chan siam po an har sat hle Switzerland zokin attackin Qatar tlar hnung an paltlang le mai thina ma se Switzerland hi an van nei tok lova gol khat bak an khung thei tlat lo open player chance engemaw zat nei ma sela gol khung lovin an tluana footballa gol khat chawa ma hroi a him lo zia kan soi thina chu atakin he me cha hian alang thar le hun top dona additional time minute riat pek an nia heta he minute lina Qatarin veilama tangin cross ball thazet an nei ta hlau maya Switzerland defender Miro Muhieman Qatar player tau khal atum na lama che sualin on goal anei tamaya Switzerland hian hun top dona ruaya goal an chua hei wang hian chakzau talavin goal khat ve khungin anin he tok ta a Switzerland hian in khel thunun chunga goal khung na rem chang tha voi engemaw zat an nei chungin point khat chau an hlo chuak ta ani hei wang hian lom lo takin atop an khara goal shot voi som ni pasari neiin voi som targeta an peta ti chunga an chakzau lo hi chu an tan lom har ve tak tur po ani e Qatar ro in record thar siam chungin lom takin atop an khar ve thunga point lo chua in zata team pahnih lomna a in chen talova Qatar hin kum sang ni som ni pahnia khan World Cup an khela a chan po in elna thleng tu an ni wang ni in kha World Cup an khel voi khatna ani nge ya ti chuan an ram chanchina qualifier pa ngai kaltlanga World Cup khel tura anin petlin masak ber tong zuin kumin World Cup hi an khel vele ta ania anni hian World Cup a point an la hlo chuak ngai mi lova ni zana ero hlo chuak ta in an ram chanchina World Cup a point an hlo chuak masak berania an ram history a chuang reng to tur bung thar record tharani Switzerland lama po hian an player pahni Ricardo Rodriguez le Granit Xhaka te hi World Cup voili an khelna ania match som pathum an khel tling ta boka Switzerland tana World Cup a match khel tamber record thar siamin he record hi anin trom he match a hian player of the match ha Mahmoud Abunada Qatar goalkeeper hi thlan ani ti hian group B a rampali omten round khat an khel zota a Switzerland Canada Qatar le Bosnia and Herzegovina te omin anni hian point khat theu an hlo chuaka heng rampali te hi an match khel zat point nei zat gol khung zat le gol an chua zat te ain ang fai vek maya chuwangin he group hi round ni na an la in ching fel theidon lo ti chiang ngalin round thumna run of 32 lu tur le group stage satanga tlatur an ti chiang thei chau don group round khatna rampali te hi an chak zau lo veka an klom lo ta vek box sia chuwangin Qatar ber hian a thabera ngai Switzerland an draw ta bok nen anni hi Switzerland ti lova chuan an kong a ko thata viau maya Canada le Bosnia hian Switzerland an lama chondona wangin an tan hian chance a thaviau lo tukin jing dar thum le chanve khan group C a Brazil le Morocco anin machona group C a rampali omjinga a thaber pahnia ngai in machona hian
in khel borok po atang hle team pahnih te hi hun tira tangin anin thla da lo tluan thaka chuti rual chuan beise phak lo na lai te beise aya che tha ang te beise anga che tha ta che lo te po an om nok mai Brazil hian beise an phak lova beise dana zir chu anianga ma se Brazil an nina atanga an mania beise om an phok chuak zo lova gol po an chua ma sa ani mini somni pakhana Morocco player poimo Brahim Diaz Real Madrid a khel hian Brazil center back pahni Gabriel le Marquinhos in kara ball apet pheya thu ball thazet hi Morocco forward Ismail Saibari an chakzeta umin Marquinhos le Gabriel ten an phak talova Brazil goalkeeper Alisson Becker tlan hnai ngalwat ma sela Saibari hian moisetin apet khuma Brazil hian mini somni pakhanna golan chuang ngal der ma se mini somthum panina Vini mangin an sut vele maya velam sira Vini hian ball changin penalty area a asiam rem te ya a ball thiam mangtang kai chungin chiang zetin apet gola Brazil sipur asut hemenu hian goldan kan mutalo thunga chuwangin gol khat ve ve khungin Brazil le Morocco hi anin ne tok ta a South American team tha le African team tha hian point khat ve ve an hlo chuak he me cha hian Brazil ta na bultan tu te chu goalkeeper Alisson Becker dingin defense Ibanez Marquinhos Gabriel le Santos te anin tlara midfield ta hian Casemiro le Bruno Guimaraes ten holding role play in attacking line Rafinha Lucas Paqueta le Vinicius Junior te an oma center forward Igor Thiago an bulatan bok in kheltan ma a Brazil ta na bultan tura anol puina an ngai zinga Matheus Cunha atel lova Neymar big hi chu aladam chen law awangin ain landon lo ti kan soito kha chuwangin Matheus Cunha hi bultan tura ngai ania ma se Manchester United forward hian bultan lovin Igor Thiago zo kan muwa Brentford striker zok hi Ancelotti an bultan turin athlang ta zok ani defense hian fullback b ka Danilo le Alexandro te base an ni lain Ibanez le Santos ten bulan tan ta dai boka hei hi ania Ancelotti danglam na chu men management a hian rin lok dik vek a harsa bik thina Brazil a po chu bok chu kan muta ani Brazil game kha kan mudan ain zulangemo defense kha chu an ngai dam thei viau maya an thapa nga ya goalkeeper Alisson Becker po ala tharenga an goal chuana kha an offensive zual lai ni in an defender te an tol hmana satlai ani awang khan fullback te khan an pui man lova khatiang anga khachuan Morocco thilti engkim kha afu vel vek pia lama a timing adik club boxia Brazil tan khachuan goal chua dan za thlak tak ani lo Morocco goal kha goal thatakania chuti rual chuan goal an chua hrim hrim khachu Brazil tan chuan alom omdon lo ti ero achiang antlar nung te hi ngai dam thei viau ma sela fullback lai tak khachu ma an son le hret thei chuan an thazual ngotin arin oma midfield kha a boy thlak lai ani taber maya player en chuan an chelo experience ang zong point an thatok viawa ma se an creative klat lovani Casemiro le Bruno Guimaraes te attacking threat nei tamchi an ni lova Lucas Paqueta Wesama a khellaya Pep Guardiola me point City a laglu atum man hi base a phak ta lova Brazil game khai pa turatan chon arin tlak don lo top mai match khat atanga te chu kan ti mai thei World Cup ania match tam tak in nga na chi ani lo in bua seina atanga in siam rem dai to turania World Cup hi chu in siam rem na tur ni lovin ataka ani dan tur taka khel chuana tur stage ani to zok heta hian Brazil midfield ta attacking puina tur ber number 10 chanchang Paqueta hian base a phak lova ball akeng tak tak thei thin lova midfielder ball keng nghet le keng shot anom lo awang khan Morocco kha an ngam lo zual te po ati thei ome an center forward Igor Thiago hian chance anei tam lova ma se akla sang hret che chuan gol khung turani Vinicius Junior cross ball kha atau thel peka tunma Brazil center forward Ronaldo Nazario level le tuna an center forward Igor Thiago level hi chu in thlau veng veng takani gameplay a tha chuang si lo atangkai lol lo ani bermaya Vinicius Junior hian apet goal takna in a ball ken a nget lova ti sual anei tam Morocco in ball an chu saktam ma a chuwangin Real Madrid fachuam an fakron thin Vinicius Junior Real Madrid superstar an ram Brazil tan base a phak lo thina wanga Brazil tan chon average player anti thin hian fak ala phu lova ama a base asang si chu ala phur zauri lauti atakin kan mule ani Brazil forward dang Rafinha kha then kha chon atangkai tok lo kan ti mai theya ball tha a mulo wang ni berina langa
ani hi chu ball tha a mu le mu lowa alansar le lansar lo hi ain ngat thuya ball tha kan ti hian gol khung na chance tha chau ni lovin build up a attacking play ya ball play pui tur tha amamo kan ti na ani Vini hi chuan ball a chanin a ball thiam na mangin khingpui asutlang thei thina chu Real Madrid a kan mu thin po ani Rafinha ero chu adang da ya Vinicius Junior anga khel chi ni lovin ball play pui tu an that po le che that chi chuting ang player chu ani chu wangin Rafinha khan kha aya thlop that kha amamo a thlop thazol tu player an mamo ti Brazil a khan alang chiang le Brazil game kha ngun taka kan en chuan amuang hret boka final third vela kha chuan arang ve thin thona in midfield a ball anin pass khan amuang mama thina kha khan an attacking floor nung thatur ati nung zo lo fowa ama ero chu Vini ber kha zalen taka khosasi khan anget lo lutuka an attacking floor keng tu poimo ani si ani ber ache fu lo tam talutu khan thil ati fu lo na sa fakna lam kan soi chuan Ancelotti hnuaia Brazil khel khachu ahim tel ta deuh ti alang chiang leya attack pop defense pan pha deuh kok angkha om talovin defense ngai poimo na alian tel leya chu wangin Morocco in an norvio thin chung khan chance an nei tam thei mi lawani Morocco kha an that zia kan chiang thar kuarang chu kan clear lok na a khan an ram chanchina an that zualai an tong mek kan ti ya golden generation mang meka chiar an lani kan ti kha an ni ya Brazil laka khan an khong zia te an thiam zia le an fighting spirit that zia te kha kan muthar le ta ani an pressing kha fakla ka ni ya tuma anin thla da lo top maya an ramtan an zongzong hlanin an taimatlang vek maya an in rington le bok Hakimi hawa dinglam sira an that zia te ayu buadi lo thiam zia te kha atakin kan muwa European big team te nena soizom Arsenal nge poina laglu an tum nia soi hi mu tai tlak khopa thiam alo ni ti khain khel ente kha chuan kan pom tlang o me kum som pariat mi chop alani chunga khatiang khopa a game apui tling kha apui san pa ve shim ati theyang chu he Morocco rol thar hian he me cha hian ball voisom riat paruka toka heta tang hian voisom ruk apas dik thlapa ball voisom ni pathum thatakin ahum theya hei ba ka hian grand ball in chuwa malle mala voi kwa ading changjok ania he me cha hian player mal khel thaber ball langsar ber ball ani Morocco hi an team work a thakhop maya Brazil ain an tempo sang boka tharum an nga nek le nga la fuat an nei tela an fei le Brazil tan khan an hau taka passing skills an lo nei thabok sia an kheldan en khachuan tlom an phu bik lawani ma se du thu an sam bik lo na lai te po soitur om ve thowa an attacking player thatluan tling lo atama final third te thleng pha fo siin chance an siam chuak tam thei lawani Brazil ang thawin attacking midfielder ball thiam le creative tak an mamo ti achianga chutiang chu nei ngat chela an turu zual khopang Brazil po an mamo sang zinga an mamo zual an tlak cham zual alang chiang nga la chu midfielder creative tak chan siam thiam tak le finisher tur position base po a defender kara in zep thiam thret tam jok siam thei an mamo a ti chuan Vini te ho po an je om zual thei arin omani he me cha hian Vinicius Junior hi social na tur tam tak om ma sela player khel thabera thlan niin player of the match choi moina hlana nia Vini hian golpoi mo khung lo sela he choi moina hi adon kher ero arin om lawa golpoi mo akhung wangin abuk arin zual te po ati theyang chu Brazil le Morocco kan clear le theina chu khati chin khanita sela tugin zinga Brazil te omna grupa ramdang pani Haiti le Scotland te anin machona gol khat lutin Scotland he mini somni parian na a Aston Villa player poimo John McGinn gol khung mangin sikhat fain Haiti hian neya he me cha hian Haiti hian hun tha enge mozat anin siam ve thawa ma se gol khung theilawat luanin gol khat an chua an tuarta ani ti hian group C a Scotland Morocco Brazil le Haiti te hian match khat theu an khelta a Scotland hian ma shwain point thu man neya Morocco le Brazil in point khat ve ve nein Haiti hi table monga an oma point la nei lo om chun an ni Haiti le Scotland match zoa in khele ma saber tur hi Australia le Turkey ni in darko le achan ve atang khan anin ma chon chana anni result hi chu kan soi man talawa video kan ti chhole huna kan soi kai mai do nia ti chuan zanina in khel tur zinga Germany te hi soizau vele ta ila zanina hian dar som le chan veya Germany in kumin FIFA World Cup a an match ma saber an khel ve don ta a hun po azia viau mai ama ve ta dewa thalai pola in mangtan po
pathiani zana niya ko tranzai pola lazir tan po lazir zoa en chun zom zat thei tur ani dona abikin Germany fans tan alom om zual ome Germany hi an tha em enge World Cup a hian an sul nu ti te an ma chon tur te le an din mun kong sang sangin kan soi zawanga Germany chungchanga le an ma chon tur Curaçao chungchanga hian anol puina kan la hriat ngai lo te po hriat na ti zo na tur hrim hrimin kan soi zaw tel don ani Germany hi soima sata ila Germany hi World Cup a an sul nu thatak kan soi kai main kan hriat tlana ta na tha ngai nom le hriat na ti zaw hi soima sak angaya chu Germany min hriat chian zual tir tu tur ani dona kan thil soi tur atifia zual don bok Germany hi football ramro puizing ami an nia FIFA World Cup ma saber kum sangkha zakwa somthuma khan inlan phak lo ma sela avoi ni na sangkha zakwa somthum palia khan anin lan chana pathumna aningal panga sangkha zakwa somthum pariata anin lan le boka ma se hemi nu hi chuan sangkha zakwa somnga FIFA World Cup anin lan talawa anin lan lo chan kha then kha chuan kan hrelo mai thei toy te in soifia talokila kum sangkha zakwa somli panga a khan indo pui panina awangin German Football Association kha akal zel thei talawa German Football tuam tu ber hi ti top niin kum sangkha zakwa somnga a khan January tha andin thar le chawa ma se khatia Football Association andin thar le khan FIFA a anin ziak lut ngal dawa FIFA in hemi kum sangkha zakwa somnga a hian September tha membara an ziak lut vele ta chawa khati lai khan Germany hi hlom nia in thenin West Germany le East Germany an nia West Germany zoki kum sangkha zakwa somnga a indin thar le hemi kum top lama FIFA in membara apom le te an nia East Germany zok phei hi chu kum sangkha zakwa somnga pani khan FIFA in membara apom vele ta chawani chumi awang chuan FIFA buasa in elna kum sangkha zakwa somnga a Germany hian an khel ve thei talawa kum sangkha zakwa somnga palia tangin World Cup a po antel vele thei ta chaw ma se kum sangkha zakwa somnga palia tang kha chuan World Cup omapiangin an khel ve ta zia thunga khel phak lo an nei ngai to lo tuna hian azon satin World Cup voisom pariat an khel towa World Cup voisom ni pani nei towa hian an khel to zat hrim hrim hi chu voisom ni ani ma se hria telata na tha chu he channel kaltlang po hian kan soi fo towa Germany football history a hian an hun masalama hun enge mo chen hi West Germany angin hunan manga kum sangkha zakwa somnga indo pui pani na nuwa anin din thar le atang khan kum sangkha zakwa somkwa thlengin West Germany angin ankal ngar ngara World Cup a po Germany ti top ni lovin West Germany angvekin an khela East Germany in asangin World Cup voi khat an khel ve boka chu kum sangkha zakwa somsari palia khan ani ti chuan kum sangkha zakwa somkwa khan West Germany le East Germany anga asanga omreng lo rem ti ta in sangkha zakwa somkwa October tha a East le West German thanglam le chaklam hian inzom khom zai an rel ta a officialin pum khata anin siama tuna an ni na Germany ang top hian pum khatin an kal tan ta a voin thlengin buai nei to lovin thatakin an kal zui ta zel tuna Germany ani na ang top hian kum sangkha zakwa somkwa palia tang khan World Cup hi an khel tan ani ti po hriat tel a tha ome hei ba ka hian kum sangkha zakwa somthum pali World Cup an khel ma sak ber le adot tu kum sangkha zakwa somthum pariata an khel khan khang hun ni bi ka khan Germany ti mingpuin World Cup kha an khela ma se tuna Germany an ni na nen hi chuan ain ang chia lawa an ming chu ain ang na a voina unified Germany in pum khat em anti ang deuh kher hi an ni lawa an political border te po adang daya Nazi ho ro rel na hnuaya an kun lai kha ani chu wangin West Germany le East Germany kha chu thusan Germany an ni masak le Germany an ni hnung zok hi adang ani ain ang lawani ti te hi hriat ver hrim hrimatan a tha a kan soi kwal thui ta dewani e hetiang hi Germany su nu anjin kong ani lain da san an ni lem leilawa Germany record le su nuwa hian Germany an ni masaka an su nu mai ba ka West Germany le East Germany su nu te kha rin lu vekania chu wangin Germany chanchin kan soin World Cup a voisom ni anin lan to ti in kan soi ta thin ani ti chuan West Germany kha World Cup a voithum an champion mana wangin Germany ang topa kum sang ni sompalia an champion nen khan belkhomin Germany hi FIFA World Cup a voili champion to ti in chinchia an ni tabok hei hi Germany ina FIFA World Cup a anjin kong anzo dante
an sul nu hriat ve atana tha langsar chu ania anni hian World Cup voi som ni an khel towa hian group stage satangin voi ni chau an latla a chu kumsang ni som pariat le sang ni som ni pahnia te khan ani thunga first round aum thin lai khan voi khat first round atangin an tlato boka quarter final atangin voi li an tlatowa semi final atangin voi nga an tlato boka final a voi li tlom to bokin voi li vek an champion to ani Germany hi run of 16 atangin an latlangai mi lo ti te hi hretel ta ila group stage an paltlang chuan quarter final an in pet kai ngei thin kumina hian World Cup avoi somni pakhat nan an khel don ania player nei tha ram langsar beise san jinga mi an ni Germany hian an match masabera hian Curaçao an machon dona an machon tur hi CONCACAF nuaya omni in ram langsar lo takan nia ma se football a ma an son le match an khelna nung soma an tlomi alawa qualify tur hian CONCACAF nuaya qualifier a second round atangin an tel tana group match a an ompui ram dang pali hne vekin table solid point nen goal difference plus 13 nei chungin round sang jok anin hlangkaya third round a group a an ompui ram dang pathum hne le vekin solid point nen goal difference a po match thum atangin plus 10 loi an nei le a ti chuan World Cup an in pet kai ta ani anni hian World Cup an la khel ngai lo hrim an voi khat khelna turani awangin Germany an machon ngal don boxia an tan chak ngal be se san chi po ani lawanga ma se Germany an machon ngal tur hi lelam zonga thlir chuan a phur om khobang ti arin thiam theya an player langsar lo tak tak te hian German top player rual khovel huapwa player langsar tak tak te an machon ngal don ania engemaw zong tak chuan phurom tak turani an player zinga hian langsar ber chu Armando Obispo hiniin Dutch club tha PSV player ania season manzo tak chia khan PSV tan match som pasari a khel ve Boro player Hansen Baka Sheffield United player ta hit chong te po an neya ma se German player ho nena khai khinara la chuan in thlau veng tak an ni tuna hian Curaçao hi FIFA ranking a somriat pahnina an niya Germany hi somna an ni thunga ranking a po hian an in thlau hle chu wangin Germany tan chuan point thum a chiang sat luka angai theya ma se football match hun bi nei ani awangin vandoi ero om ve thei ani ti hriatel a tha ome Germany lam kan soi kai le main Curaçao ram hrim hi hriatna ti zaunan soibel talokila Kingdom of Netherlands anti Netherlands ina ram an obzinga sovereign state pakhat an nia mipui nuai khat le singa chuang or chau chena thiarkar pakhat ani ma se ram sang som chuang atanga pem khom omna ania chu wangin sa kho sang zui tu po an kat ve noka kumin FIFA World Cup khel ram somli pariat zinga hian Curaçao hi ram te ber an ni boka kumin chau po ni lovin FIFA World Cup chanchina hein elna khel phak ram zong zinga ram te ber record thar an siamani he ram tereute World Cup a thar lam tak mai hian kumin World Cup a hian coach upa ber an nei thunga coach ton hriat nga zet mai Dutch player langsar tak thin Dick Advocate an ruaya ani hi World Cup history a team kai hroi thei upa ber record thar siam turania tuna hian kumsom sari pariat mi ani to September a kumsom sari pakua apum don kumin World Cup tel lova FIFA World Cup a coach upa ber ni thin chu Otto Rehhagel khani in kumsang ni soma Greece kai hroi tu kha ania kumsom sari pakhat mi ni in record siama kha record kha kum ina khum tu pahni anom towa South Africa coach Hugo Bruce Khan kumsom sari pali le thlani mi ni in akhuma anu loka Czechia coach Miroslav Kubek Khan kumsom sari pali le thlakomi ni in akhum ve lea Dick Advocate hian kumsom sari pariat mi ni in record khum tu te hi akhum ve le donta ani engpo ni sela Germany big hi lu chil ve le talokila Germany hian player an nei thalea goalkeeper a po upadeu to ma sela Manuel Neuer ngat an la chhor thei dona wangin ramtana in khel chol santo an kaukir hi thamon pui tham ania an goalkeeper number 1 turani ama in Oliver Baumann hi German number 1 tur ani thu team kai hroi tu na Nagelsmann an asoi towa ma se Manuel Neuer hi a kaukir thei ta ka wangin an number 1 tur hi ti danglamin Manuel Neuer zok hi athlang ta a Baumann hi Neuer a thachang dol tu atan arwat ta zok ani goalkeeper nilau player dang po hi an nei thalea Real Madrid center back Antonio Rudiger te Bayern center back Jonathan Ta le Bayern player dang Joshua Kimmich Baka
Dortmund center back Nico Schlotterbeck te po an om thap maya Kimmich hi Bayern in midfield ta chhor thin ma sela Germany hi chuan fullback a an hmang ti hreta bokila midfield ta Bayern rin rol Alexander Pavlovich baka Jamal Musiala le Liverpool player Florian Wirtz te an om boka bolkeng thei Leroy Sané baka tonhriat nei tha Leon Goretzka an la nei tel cheu boka forward la Arsenal player poimo Kai Havertz an neya Borussia Dortmund key player Maximilian Bayer an nei tela Newcastle striker palian Nick Woltemade an ko tel cheu bok an ko sa zinga Bayern rol thar duam Leonard Karl kha ain hliama chu wangin an thlak angai pha RB Leipzig player Asan Wedraogo mangin an thlak ani kha Germany tan hian bultan tura ngai te chu goalkeeper a hian Manuel Neuer a dinganga right back a Joshua Kimmich left back a RB Leipzig left back rin rol David Raum a dinganga center back a hian Jonathan Tah le Nico Schlotterbeck te anin kop arin oma anni pahnih hi anin kop lawani poin atu emo zok hian Rudiger an din pui arin omani midfield a hian Alexander Pavlovich an bulatan ngei arin oma Leon Goretzka po hi bultan tura ngai zinga telin attacking line a hian Florian Wirtz Jamal Musiala le Leroy Sané ten bulantan arin om boka striker a hian Kai Havertz hi bultan tu ani arin om bok Germany hian asira tanga an nor du poin nor na tur player an nei tha a Paul Magdadoi zachuang man Florian Wirtz hi Germany a hi chuan aturu fu zela Leroy Sané po hian ala khel thei fu maya alaya Musiala a hmunom le don bok Musiala hi na taka ain hliam hnu khan atlahniam ve dewa mase azia om le viau towa chu wangin hmunom le thei tura be se yani Bayana ball pass thiam zet mai Pavlovich hi international levela World Cup a ngei hian alo thatak takem ti fia ani don bok ball kang man tam ngai ta sela striker palian an neya false nine system anga khel ngai ta sela Kai Havertz arin tlak boka Germany hian du thlan thei dan an nei thaviau maya option an nei tha ani apoimo tur chu Corosao laka chaupo ni lovin tuntum World Cup a hi chuan an form that le atul dona player thasi form si lote an hlotlin ngai lo na in elna sanga hian an player ten an khel that atul don ani